Swagger ke desa male. Ahaki. Aha ni. Oh, anak Syafiq kundria. Nak kalau pelece ke araba na ibah tak boleh. Ini parah nih. Kita dulu deh. Wala sa ni Syafiq lima ngeson nak kaya rin kapan rin. Kalau boleh baru kita itu nak kita bisa perakai kita lihat. Ini parah nih. Di mana pengurus perakai? Masuk ring kita sudah. Kedua hira ke silo parina kajipoko. Mana pasti kalau orang minta fa elok kalau lari ke di madrasah. Goblok. Jadi tanya Syafi kade taruh tu di kau ke madrasah. Syafiare o jadi fari na iko wan. Kere fale he ugatunan di jampue. Andre ni koli hasako.